ngani zakwethu-ke nginibiyelele namukele kuzo zonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yoHeart. Mina uma uqala ngala kule channel qinisekisa ukuthi ucinze usubscribe uzothola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Sekuvele iy'ndaba ezibuhlungu ezokuthi umculi-ke uZahara akasekho-ke emhlabeni wey'ngane zakwethu. Lezi iy'ndaba zisabalele-ke ey'nkundleni zokuxhumana, abaculi abaningi bayaposta-ke ngalezi iy'ndaba ezithi azibe buhlungu kanje wey'ngane zakwethu. Ukhumbule ukuthi uZahara wangeniswa-ke esibhedlela ngenxa-ke yokungaphatheki kahle esimeni-ke sempilo wey'ngane zakwethu. Sekuvele-ke iy'ndaba zokuthi akasekho-ke emhlabeni wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi bathinteke kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana bayakhuluma-ke ngalolu daba. Nathi-ke siyi-Real Msizi SATV sisengathi-ke bengaduduzeka abalandeli bakhe nabonke-ke abantu umndeni abasondene naye, sengathi-ke engalala ngoxolo wey'ngane zakwethu. Mina-ke sengiphuma nokhohlwa ucingo usubscribe uzothola zonke izinto esiy'postayo kuyona-ke le channel.